dangdut. Siap Sudena. Ini jagonya ini. Iya. Goyang kai kami tadu baji banda. Goyang kayei. Goyang idul iya beloh. Amin pe iya dilaki. Sendah laya goyang idul. Goyang keleng barus. Kare sendah pedaratna. Saya pas iya inganna. Gaya liar. Ada kanginganna. Maka ulah kita si mulai-mulai. Jam siwah dengang. Tadi kena kakar kita teku. Aku di bulungan ku akan isip teku nembak. Ku gaya. Wait. Salah kirim SMS dua karo nggoh terbukti curigaku sedekah endah nah dating nindu bangku berkaro bagai nindu labo aku kata due mama karo kai nindu endai salah penglebuh na kunade ah inget na nade me bruginting aku lah inget barus adi nade ah lo maninget telana ya ze jumpa kita teman-teman kendu aku turah si pemberendu pernah ku bagi katakan aku hendak tetanggandu mela kepi kamar teman rasaku pedang aku dikatakan maka aku edasi nian cuma siram saja kita turang dahi nandeh tindu lupakan nande digantung hapus tuh nomorku lang lekai bedai suara katak suara katak panggul hapus tuh nomorku ulanai simpan dulu anggap saja kita turang salah sambung asangken pepagi rurat ate jadi kudarani dage si deban teman geluh kayak kam tawa eka dihapus nomorku ding kue lenai terhapus aku termemori basota na hapus bentar kan perasaan pone lalap nginget do aku ingat uwe eka pa handphone do kinapai tading kenja bestas ja bestasa
biasa kantong kendu. Gelah ladak pe aku kari. Adi sore ya misir. Drak pas kantong kue di dulu. Sore gua maka jah taman. Ikulah ulang ngeranai lalak, ulang ngeranai bagi kibot Satya. Sikit kelas kiri mau di handphone handphone ceda-ceda. Lang degla tiduh kendung mana orang tuan tete kue dai. Deskan dia indah langan darat handphone ku pen. Ada handphone ku langan licenda. Kuidang di handphone du. Medan apa lo li telu kul me bagi handphone ku. Gaul dikit lah Ay gaul. gaul kul. Kaya gini ba handphone si gaul na. Ih, suh ke gaul na. Kaya deh ba. Gundari dia terbaru. Kaya. Lena iya main pecek-pecek bagai tombol-tombol bagai yang lanai. Gua kaya ya pakai cangkul. Getem lah. Gua pakai kai. Lydia handphone na Gundari. Biasa apa sih pakai sundang anak prana. Lana iya lid aman pecek-pecekan bagai. Iya layar-layar sentuh. Gaya pakai purih-purih. Iya enak kecil. Lu bagi handphone doa. Enak kecil dengan bas kita deh. Kecil nidu. Adi HP talanay makai layar sentuh. Layar sentuh Gundari si terbaru na. Si basaku terbaru. Ugak layar kai. Layar kesah. Iyalah layar sentuh. Iya layar jilat. Hah? Layar jilat. Jendel ngalite. Layar gua jilat. Layar jilat terpasang kedang dilah. Lalu bahaji. Kalau sab salah kirim SMS tu bangku. Maka dilah ku ngukrah dekahan. Lalap darat. Gua dingin SMS. Handphone. Iya, handphone. SMS kamu gua Bandung SMS aku. Tercendan mari tercendan. Pasut tinggi ke banpe. Gua Bandung SMS aku. Iya, endah lah. Kamu ini kan nomor 12 layar jilat kondai pe. Kia? Endah. Bagi. Makulo kedang saban kata-kata lo kerin teh handphone ikrina. Adalah hadik kenal lau. Lah, iya tahan air. Gua kan. Iya, telu berengin rendam jaga una baterai. Balah di melala. Nge-SMS saya. Pekak melala kami. Ijak kami tiga ngok kapan nih. Dua Bandung SMS. Tak jilat tandoi, tak ban. Kemis pas geria. Handphone dulu ban contohnya. Aku bastas. Gua Bandung tanduban. Contohnya handphone. Si sedih nak karuban ke handphone alu SMS si kerah dia. Begitu. Ngelawan kaya. Ulah kira kuras tak lain. Adi dilah saja pakai gua Bandung. Dilah saja lah baci. Ban urup espaya. Di. Dia tepat. Pakai kaya. S. S. Sayang pakai gua Bandung nulis. Tatan teman. Sitik. Kap sitik pila berai du kita buai pe berai kan. Aku tandu ndi. Lo yang gitu. Ya sitik pila berai na. Tandulah man. Tan kumasin. Mak asa kai make handphone goda asa jelma muas masin. Air nada. 3G kecil. Layar kain itu. Layar jilat. Kain merekna. Gak tukur kami pakai lumba-lumba jilat kami krina. Philip. Kok si jago udah Philip. Apa yang jagoan Philip asalkan Hanok. Jilat kau. Si mantap pinggula. Biasa lah pakai kala Nokia. Adis biasa kecil ngekerina Gundari. Samsung. Ya, elah. Blackberry. Andai lah pakai black. Pakai kain. Philip. Lihat kita handphone Philip. Rekam tu. Jangan. Cipang deskatiina. Jengom tu. Laka delik. Kam. John, toko. Bila tukur kami. Di zaman tukuran
handphone Philip. Ijaya toko kai keluarga. Maka sekolah dek, sekolah. Maka aku sukun kami. Kai merek toko nih, ratu kami pak. 3 serangkai kaban saya. Non, Licay Philip. Lid, kai merek toko nih. 3 serangkai. Bila toh, labas toko pupu ko lah Frida. Aku. Lid, pegon racun segala racun nih. Pala handphone. Loli handphone. Sian. Hapus dulu nomorku. Olah naik simpan dulu. Anggap saja kita turang salah sambung. Asangkeun pepagi rurat nate jadi kudarami dage si deban teman geluhku kudarami dage si deban teman geluhku Kamial Aku muda, aku lalaku handphone. Aku gara-gara handphone ini megati jantungan. Kai ayak perutangan. Tak kita rumah tuh, rumah Anda sudah dilelang dengan dua kabataka. Tak diganai galeri lo kutu. Lihat nge utang. Aku darah lah kita mak, ni gua terika kadua. Gua lelang nak kapain dari gua. Lah boleh deh nanya. Ngeri handphone. Ngeri. Lagu baru. Lagu si terbaru nangkel. Aku kuingat lagu Sadai dan Nande Ahmarida saya dengar galang na ya. Nande saya dengar galang lagu Asa. saya go topkel. Asa bibi dalam. Asa ada si merah jambu baju ne. Asa dengar Marida galang na Nande Ahmarida. Go top lagu Lo kaidah ando di kampil ngalid. Palala Nande ku handai. Lo kaidah di nade di Raslang. Wah Nande nguda ngai. Nande nguda kuakap. Bilang apa dah ando. Ada lang ako kam jumpar sepikila. Oh bagay. Oh, elang ay tu boras Aku piki. ingat kalau Nande aku lau. Para kain Saya usurun dek na harona pe eng dek na. Ganti lagu na Nande di ganti na ka. Janari katakan dua gay. Adi kampil nga buhida. Arah mix ada ye. Tuwing gua. Iya. Andiko alenang andiko. Andiko alenang andiko. Isekel ngesien. Ay nande bagay. God. Perengge-rengge India, sing udang-udang India, tak janda muda India, tak are-are India, lah kurang bagai sombongan. Andiko alenang andiko, andiko alenang andiko, isekel ngisien dan dia. Bintang film India, peragawati India, tukang urut India, lah kurang bagai cantik. Aku tak salah karya deh, gue bagai. Wajar nge. Pangan nge nungkun. Iya lah, daripada kita rutang. Pas. Hadiah bukan asal perkuat kendahara kala, terpaksa beri kisah perbulangan lah. Biasa kala-kala kam. Terbedakan nanga apai si muda-muda, apai nande-nande, apai janda muda, apai nini-nini. Kalau kita bedakan sang kamu Ayah aku ikut tengah teman. Gua. Adilah aku tengah ngurutang lalap. Bukan itu. Lah betah juga bedakan sang. Bas kita li tester na.
Litas terna. Ini pakai lari-lari na iya. Uga iya gua. Uga Bandung beda Adi mina babangudan nan saja. Sorat selop na bagikan. Ngotak ko anak. Minang mi. Uga suruh selop. Kata kena isi iya teman. Udar lah naik kalau kayak melala pakai selop. Lo sukun nari sukun makarutang. Andiko alenang Andiko Andiko alenang Andiko Isekel ngisien dan dia Nade-nade dia Tak janda muda dia Sing udang-udang dia Anak sekolah dia Lah kurang bagai tonggenan Andiko alenang Andiko Andiko alenang Andiko Isekel ngisien dan dia Perengge-rengge dia Tak tukang loak dia Bintang film dia Lah kurang bagai dilena Tukang loang Labo Kamban si kuloak kan. Oh oke kak Manci beda kelahian. Adi aku ngomku tenggulit basaku J alat lambat salanai bacirutang Lengah kadai turi kendung dai gua ya perbedaan na. Begikan suara selop nani kundai Selop ada pakai sepatunya. Begikan kasora sepatu na dia nak perana Lin musik na Jay. Nggak terjamin lanai baci salah katakanlah kayak baci dengan salah. Berarti dia si muda-muda Miss Selop Mersora si muda-muda Lah bagaimana Miss katakan na isi ya nanti adik kami nas bapak yang ngutah kami sora selop na bagi kami ngutah kami lang ata kami gua begikan sora aron na hindi nagi gua tabi sora oi si muda-muda masundo gua ini na Sprint nah Miss katakan na isi ya olah panta lah. Nah kaya lu merat pak sprint Oh adik gua pernah den. Oh ya gua agak pernah den ya. Iya adik kuidah perjalanan dia harus rumah. Iya manaya tete rumah babe. Gua na sorana. Terus magi aku tuduh hati tapi. Gua sorana. Aku galon aku. Ih berat jingkang ni. Lah berawa bukilah lah. Tawang iya. Lala harap kena kapu dini. Lain-lain kana sorana. Oh bagai. Bagai pianak perana kalau lagi narutang pagi. Bagai perlu Begikan. Siapa karena perana perempuan. Sorana perana si bas meja panitia yang nalin. Contoh na anak perana si panitia na. Kuanina. Rapi servis. Mana lawan mama? Mana lawan? Lawan ngai. Melala nak prenen darah misi udang-udang di kucaida. Wajar. Ngadi aja ngemberat. Labo. Midah nucahnya kina. Labo yang berat. Miss. Adi bagi-bagi kambing kecil mana? Bagi aku perbapaan lah. Lagi perbapaan termasuk bagi Ella. Enggak bapak-bapak. Termasuk. Kulit mana tah mengom termasuk perbapaan bagi gelar. Lang remaja ya remaja. Begikan suara sepatu gua. Lahar hati-hati ambruk menaik keke kadai ambruk laharna jaki lahar duana ya jailah lahar lagi motor lagi lahar lah balinari ngei aku sekali sengengku kamera lahar itu tadi ingin dia berpenang Ulit tadi ketuja. Iya melala. Lahar siapa? Lahar busi. Kaptu. Karina. Lampu tangan na melabo tadi. Bagai pesinggolan siya iya. Kalak karawendam si Muhammad nakal manusia.
pilih kaya sora perdalina. Begikan mis katakan lah. Iya dan lu mis ading ko metua kalak karoenda mis hari-hari hieras doni. Maka kempuna mis preken na chicken na. Nini ting chicken do. Nina mis ras pulang nina. Cigua sora nih. Ading ko metua kalak karoenda mis nena kemana perginya nanti. Nena asa kemulihan na. Nena kutanah pakai. Hari-hari hieras doni. Gua Dor na doni. Kapan datang na turun hari? Kapan datang? Kapan datang? Tahan dulu Bapak, tahan dulu Tuhan. Aku mau nengok sekeleng sama si Dewi. kai tahan. Tahan lebih umur naik ke tanah terus ke lebih. Oh, udah lebih ngepar bagi. Ngepar sedekah, aku bagi anak-anak pe. Gua. Iya, aku pindah nining kuras pulang rusul mandara bentuk orang kalau ke rabu-abu ya jiduan. Ada guru-guru iya. Rubat kaya. Oh, kata nang kolihen. Loka kolihen. Jadi? Aku cawir ketua kelem. Ye namanya kolihen. Mulihi jadi anak-anak kalau itu bagai. Payo. Kampe pagi-pagi. Tapi lain adna kalau sebentar ya lah bagai nini nak pindah. Gua kaya. Kalau Cina nendumi. Oh weh, iya lain lah bagi kalau karo. Iya nenda miskudas. Kai nene. Lo chicken favorite kan anak lo chicken. Mie ngembere kan mie tiaw. Mis nenda kudas. Hayalah aja, mana kerasa di atas lah. Iya mereka nih bilang, nah. Isi. Dewi Kayangan rasa tilah. Jika saat kadang merawat kaya itu juga. Bisa benar lagu silokut tak. Bisa kerban lagu ala si tegen kerban nunggu taruh. Iya. Terus kan. Kuja. Jandai. Lagu kayak gini. Alena terus. Adi rupana cukup maparas, ngerana kakin pelah kurang keras. Hadir cakap kencang kita ras, bahasa Inggris di belas-belas. Bagendam tuhua di jelma nggo pantas, ngoregan ketep asang kemberas. Bagendam tuhua di jelma nggo pantas, regan bulung ladung asang kenurung. Andiku Alena, Andiku, Andiku Alena, Andiku Alena, Andiku, Andiku, Andiku. Dang. Hah? Dangdut. Iya, suara dulu. Dadat nih. Ya lah, kami pekte kami. Siapa usul perbapan si Merawa? Pernah deh Merawa kau.